Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 130 inkosi kusephama kwebala. Sibuthene lapha ebusweni bakhosi ake sibuthene lapha ebusweni sincinda ivembelezila silincinda sincinda ufuma abalithanda bavule izinhliziyo zabo ufunwa abalithanda
uzosinda ngokugcina leli uzosinda asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi isimo senqubo yobuNazaretha. Isimo senqubo yobuNazaretha. Incwadi kaJohane 16 verse 12 to 13. Kusenokuningi enganitshela khona. Kodwa manje ngiyekuthwale. Kepha esefikile yena umoya weqiniso. Uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Amen. Abantu abaxhumana noNkulunkulu ngabaprofeti bese bona bethatha imiyalezo yakhe beyiletha kithi. Angeke ngizibaleke izingilosi ngoba vele zona zihlala naye uNkulunkulu. Ngenkathi uMoshe eletha inqubo yokukholwa akazibalanga zonke izinto njengoba uNkulunkulu engashongo lutho ngombuso wezulu. Kodwa ubukhona bombuso wezulu nesihogo saze sakufundiswa nguYeshua. Asizwa ukuthi noYeshua wake wakhuluma ngokuthi uma umuntu esefile engathethelelwa izono ngokunikelelwa. Kodwa lokho enkolweni yobuNazaretha safundiswa nguShembe. Ngenkathi uShembe eshumayela kwaZulu, okunye wakweqa ngenxa yokuthi kwakunamasiko esizwe amakhosi ayezolwa naye uma engasalandelwa. Okuningi size sakuvezelwa ingilosi ngoba yona ithunyelwe ukusabalalisa leli ivangeli kuzo zonke izizwe. Namuhla ngifisa ukuveza inqubo yobuNazaretha efike yacaciswa ingilosi kodwa ebesingayilandeli kahle. Uthiyelo umuntu wasezulwini umprofeti wayethunyelwe emakhosini kodwa eminye imithetho eyizibe ngoba ebona ukuthi amakhosi azomhlukumeza athi uzoqeda usiko lakwaZulu. Manje ubuNazaretha sekuhlale kwaZulu
iminyaka edlulile ekhulwini. Ngakho lesi sekuyisikhathi sokuba kwenatshiselwe ezizweni zonke njengokuchaza kwezinye izihlabelelo somprofeti. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, mina angisiye owakwaZulu ngoba anginabuzwe balapha emhlabeni, kodwa ngithunywe ukuvuselela umthetho kaNkulunkulu. Namhla ngifisa ukucacisa ngezinto eziningi amaNazaretha azenzayo, kodwa eziphambene nobuNazaretha. Okokuqala ngizocacisa phakathi kwamadili kaNkulunkulu namadili abantu. Kuhlabelelo 2:39 uShembe uthi, amadili akho Thixo angumoya omuhle, awudeli umphefumulo okulambeleyo. Amen. Amen. Ubaba Ilanga ekuqaleni kwesihlabelelo uthi, lezi zihlabelelo zimiselwe ukusebenza uma kuyinkonzo engcwele nemigidi kanye nemikhosi kaNkulunkulu. Ngale mfundiso uShembe uthi kukhona imikhosi yabantu nemikhosi kaNkulunkulu. Kukhona amadili abantu namadili kaNkulunkulu. Wonke lo mthetho ebesiunyathela singanakile, ingilosi ifike yawuvuselela. Ngelinye ilanga ingilosi yacacisa ngamadili esivame ukuwahambela njengebandla lamaNazaretha. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, ibandla lamaNazaretha liyibandla likamenzi wezulu nomhlaba. uJehova ahloba ngalo. Kodwa onke amabandla asemhlabeni akayilandeli inqubo yokukholwa okulandelwa ezulwini. Amhlukile uJehova ngakho konke ukwenza kwawo. Ileli bandla kuphela lapha uJehova ayaye azizwe ehlonipheke khona. Ngakho zonke izinto enizenzayo anokwazi ukuthi anibo abenu. uJehova uhloba ngani. Njengoba esho uShembe ethi uJehova useze wahloba ngobuNazaretha kathathu kumazulu onke unyaka umwe. Njengoba uYeshua wathi umbuso kaJehova awube semhlabeni nentando yakhe yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Kulesi sikhathi samanje kuseyinina kuphela lapha emhlabeni ukudumisa kwenu okusamukeleka ezulwini. Uyaqhubeka unkosazana uthi uma ungumNazaretha uthatha ingubo emhlophe uyifaka kugijima ingilosi ize kuwe ngoba kwaziwa ukuthi njengoba uthatha ingubo emhlophe nje usiyodumisa uJehova. Noma uthatha ihawu lakho ezulwini kukhishwa isithunywa ngaso leso sikhathi ngoba kwaziwa ukuthi njengoba uthatha ihawu nje uyosinela uJehova. Yabe isibuza inkosazana ethi nakufundiswa ubani ukuthi umNazaretha uyawahambela amadili abantu nokuthi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba liyaya emadilini abantu. Nakufundiswa ngubani ukuthi umNazaretha
uyayifaka ingubo emhlophe kodwa ngayo engayile ukudumisa uJehova. Kanti ingubo emhlophe ayibekelwe yini ukuba nigqoke uma nidumisa uJehova kuphela? Yaqhuba ingilosi yathi ayikho into eyayi idumaze uJehova njengokuthi kubonakale amaNazaretha ethatha ingubo yesonto, izigubhu, amacilongo namahawu ezulwini bese kukhishwa ingilosi ukuthi iphelezele laba bantu. Kanti abayile emkhosini kaJehova, bahambela nje amadili abantu. Kwesinye isikhathi labo bantu bengesona amaNazaretha, nalowo muzi ufuye izinja nezingulube. Uma abantu abangamaNazaretha befika emzini womuntu baphakelwa ngubani? Kanjani? Baphakelwa uziphi izinto abantu abangamaNazaretha uma befika emzini womuntu? Uma amaNazaretha esina emzini womuntu owenze umsebenzi wamadlozi, asuke esinela abantu. Kwenzeka kanjani ukuthi uthathwe ibandla likaJehova liyosinela amadlozi? Ngenkathi ibandla likaJehova likhishelwe izithebe zenyama yemizi yabantu, ingilosi ehamba naleli bandla yona kumele yenze njani? Uma seniqedile inyama, seniyobonga, nithopha izinyanya zalomuzi, zibongwa libandla lamaNazaretha, uJehova nabasezulwini kumele uJehova lelo bandla alibusise athini? Abusise isono. Uma kulomuzi okuze kuwamaNazaretha ezulwini kuze kwakhishwa ingilosi, iyafica kulomuzi alikho idili likaJehova, kodwa ifica kunamadili abantu okugawe kuwo unotshwala, kwenziwa yonke into engahambisani nokukholwa. Le ngilosi enihamba nayo kumele uma ibuyela ezulwini ifike ithule mbiko muni ngane. Uthe unkosazana, niyazi ukuthi kwenzekani? Ingilosi iyathukuthela, ibone ukuthi kudlalwa ngayo, bese iyadikila ihambe, bese ibhala icala. Lelo thempeli ngeke libuye lilunge. Nolokhu nithi ninoNkulunkulu, kanti uNkulunkulu kudala wahamba kini. Yaqhuba ingilosi yathi kusukela namuhla ningaphinde nihambele amadili emizi yabantu njengebandla. Ngisho umuntu engaba umNazaretha, uma kunomsebenzi owenzayo uyomema izihlobo zakhe, kodwa hayi ibandla. Nina noya emzini womuntu ngoba niyothandaza, futhi akuvumelekile ukuthi uma nothandazela umuntu bese nidla ukudla kwalapho benothandaza khona. Nina nihlanganyela edilini likaThixo elingumoya omuhle. Idili lenu isidlo senkosi, noma inyama yempepho ehlatshwa emhlanganweni. Ngaphambili kwangacacile ukuthi umuntu ongumNazaretha
uyazila yini noma cha. Kodwa ingilosi yafike yaqondisa lokho. Yakhuluma ngokuzila komuntu ongumNazaretha. Kodwa sasivele sazi ukuthi asivunyelwe ukuthi ngoba kufiwe bese sifaka emkhonweni isigqebhezana ezimnyama, noma ukuthi ngoba kufiwe sitholakale sesigunde amakhanda singamaNazaretha. Ithi-ke ingilosi uJehova wasinika ingubo yasezulwini esimkhonza siyigqokile. UmNazaretha kwisambulo 4 verse 4 kuthi isihlalo sobukhosi sizungezwe izihlalo zobukhosi ezingama-24 embethe izingubo ezimhlophe. Miningi imikhuba eqhamuka namaNazaretha engaziwe ekholweni bese ethi ngumthetho wobuNazaretha. Ngelinye ilanga ubaba inyanga ezulu uthi nina amaNazaretha niyathanda ukuzakhela imithetho yenu bese nithi ngubuNazaretha, kodwa nibe nehluleka ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Namhla sengiye ngizwe amanye amaNazaretha ekhuluma egomela ethi inkukhu kuleli bandla ayidliwa. Kodwa mina ngiyinzalo yobuNazaretha, nabazali bami bayinzalo yobuNazaretha. Kusukela kumprofeti kithi izinkukhu besifukwa sizidla. Ngenxa yokuthi inkukhu idla konke okungcola okusegcekeni, sabekela umthetho othi ngaphambi kokuba inkukhu uyidle igcine okweni izinsuku eziyisi7 uyipha umbila. Emva kwalokho usungayihlaba-ke uyidle. Sakhula abazali bethu benza njalo. Leli vangeli lithi ayidliwa inkukhu ngamaNazaretha lisha, futhi is unbiblical. Ngike ngezwa enye inkosana kwelinye ibandla lamaNazaretha akwaShembe ithi kuyisono ukufunda umthandazo weSabatha ungalifakile ibheshu. Ngathuka kakhulu ngoba mina abazali bami bayinzalo yobuNazaretha kusukela kumprofeti. Ubaba wami wayengumvangeli, kodwa waze wahamba emhlabeni ngingakaze ngimbone efake ibheshu. Ubaba nje aze ngimbone efake ibheshu. Ngisho emgidini ubaba akaze ngimbone egida ngebheshu. Angaze ngizwe kukhulunywa ngokuya enkonzweni ufake ibheshu. Ukufaka ibheshu enkonzweni kwavela muva ibandla selehlukene kabili. Sekukhona amaNazaretha asebuhleni ayifaka amabheshu, namaNazaretha asephakameni ayifaka amabhulukwe. Kodwa amabhulukwe nehembe elimhlophe kodwa kusekhona ubaba ilanga sasifaka amabhulukwe nehembe elimhlophe esabathweni njengoba senza la. Amen. Lento ufaka ibhulukwe elimnyama nehembe elimhlophe umthetho esavela unjalo. Angithi mfundisi. Thina eNCG ingilosi yasibuyisela ekufakeni amabhulukwe ngoba kuqala ivele fafa. Ngisho emgidini asisini ngamabheshu. Ngeke usikhohlise ngento esuka ekhanda lakho ngoba ingilosi iyasazisa ngokuyikho
nokungekho. Ngangingazi ukuthi ama-prawns akadliwa ngumNazaretha ngoba kwawona ngangingawazi. Kodwa eThekwini sifika kwi-restaurant ebhalwe ukuthi halal, sawadla ama-prawns, ngawathola emnandi kakhulu. Anangifundisa sambona nawo. Sawadla ama-prawns, singazi ukuthi kanti akafana nje. Kodwa ingilosi yangena khona e-restaurant yafike yasiyekisa ukudla ama-prawns. Yavula iBhayibheli yasitshela ukuthi ngomthetho kaNkulunkulu ama-prawns akadliwa ngumuntu olikholwa. Ngawagcina ngalolu suku. Ngiwathanda kabi ngisawazi. Ngike ngezwa omunye umholi webandla lamaNazaretha kwaShembe ethi uma usungumNazaretha kumele uhlabe isilwane ubikele abakini ukuthi usungumNazaretha. Njengoba ngishilo nginzalo kuNazaretha. Ubaba wahamba emhlabeni esengumvangeli. Awukho umthetho kuNazaretha othi uma usungumNazaretha kumele ubulale isilwane ubikele abakini. Wathi lo mholi uma esho lento amanye amaKristu afa insini. Inkinga lemfundiso ayenzi inhlekisa ibandla lakhe lomholi kuphela. Kodwa onke amabandla amaNazaretha kuhlanganisa naye umprofeti enziwe inhlekisa. Kwaphela abantu abangamaNazaretha basuke bengazi ukuthi lento ekhulunywa ayikho. Bazi ukuthi umthetho kaShembe. Engafike ethi umprofeti asingawahlabeli amadlozi noma abaphansi, singazihlanganisi nabakhuluma nemimoya ngokwethu. Kuthi lapho sesikholiwe bese kuthiwa futhi asihlabele abaphansi sikhulume nabo kanjani? Zimfundiso zabahlubuli lezo. Ayikho into enjalo kuleli bandla. Ngiyinzalo yabo. Inkinga ayikhona ukuthi abantu abazi ukuthi izinto eziningi ezenziwa amaNazaretha asuke ezakheka. Inqubo elandelwa uma kushone umuntu ilusiko olulandelwa yiwo wonke umuntu ngokwesigodi noma ngokwesifunda. Uma ungawulandeli uthweswa icala inkosi. Lesi simo sabanga ukuthi umprofeti azibekezelele ezinye izinto noma zenqatshiwe ekukholweni. Umkhuba wokuzilelwa komuntu ofile awukho ekukholweni. Futhi ayikho imfundiso enjalo eBhayibhelini. EBhayibhelini nje akukho lapho kuthiwa khona umuntu efile asimzilele. Usiko lwabakholwa ngumthetho kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuhlonipha imithetho yezwe namakholwa ayaye etholakale esezilile. Kodwa uJehova akakaze asinike ingubo yokuzila. Futhi awukwazi ukuzilela umuntu ofile phambi kaJehova. Thina-ke sihleli naye uNkulunkulu. Ingakho uShembe wenqaba ukuthi sizile ngisho ngesigabhezana ezimnyama engutsheni noma ukuthi uma sifelwe sigonda amakhanda
asikwazi ukuthi sephula umthetho kaNkulunkulu ngosiko lwabantu. Ngokomthetho umNazaretha akamzileli umuntu ngokomthetho okukholwa. Ithi ingilosi ukufelwa akukwazi ukubukela phansi umthetho kaJehova, futhi awuvunyelwe ukuthi uzile noma ulile uhleli noJehova. Anona yakuzwa ngakho. Awukwazi ukuthi esontweni utholakala ukhala usesontweni phambi kwaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uphambi kwaNkulunkulu uzile. Sakufundiswa sakutshela ingilosi lokho. Usiyabuza ke lo muntu wasezulwini uthi inzilo nifaka kanjani phezu kwengubo kaJehova? Nihlanganisa kanjani inzilo nomNazaretha? Ngoba uma umuntu ezilile esekhumula leyo nzila iyalahlwa. UmNazaretha okade ugqokwe nenzilo wona wenziwa njani? Ngoba umNazaretha awulahlwa, awushiswa. Sasibuzwe ingilosi. Iyaqhubeka ingilosi ithi lokhu kuzila ningamakholwa kuyabungcolisa ubungcwele. Uma umuntu wesifazane ezilile akumele afake ingubo emhlophe, ngoba inzilo akumele ifakwe nomNazaretha. Futhi umuntu ozilile akumele eze esontweni, ngoba inzilo ayingeni endlini kaJehova. Kusho ingilosi. Ngisho ngokosiko miningi imithetho ebekelwe umuntu ozilile ukuthi izinto ezithize engazenzi. Akumele nokuba umuntu ahlale ngaphandle kwethempeli, ngoba ngaphandle kwethempeli kusuke kugcwele izingilosi eningaziboni nina. Izingilosi azifuni ukubona umuntu esonta ngaphandle kwethempeli, ngaphandle uma engahlambulukile isikhashana. Uma ukuhlala ngaphandle kwethempeli sekuyilapho esonta khona, sekuyicala lelo. Iyaqhubeka ingilosi ithi uma nithatha umuntu ozilile nizohloba ngaye endaweni kaJehova, nijabulisa uSathane, nijabulisa amadimoni, nizakhela umkhokha wabafelokazi endaweni kaJehova. Sekohlale kunabafelokazi ebandleni, ngoba phela nina nihloba ngabo, nihloba ngokufa. Uma umuntu ezilile akahlala ekhaya, bese kuba libandla elimsela inkonzo ekhaya lakhe, noma sekusenkonzweni ekhaya, kodwa engawufaki umNazaretha nenzilo. Ngakho-ke akuvumelekile ebandleni ukuthi umuntu azile isikhathi eside, ngoba awukwazi ukuzilela ukufa uze uyeke ukukhonza uJehova omele umkhonze ngezinsuku zonke. Umkhuba ukuthi uma unkosikazi efelwe indoda bese ezila unyaka wonke noma ngaphezulu ayisebenzi ekholweni. Ithi-ke ingilosi
Uma inkosikazi engumkhokheli isazilile iphathelwa ngubani amakhosikazi? Kanti likhona yini iholide emsebenzini kaNkulunkulu? Ngabo kusho ukuthi ukufa komyeni wakho kubaluleke ngaphezu kokukhonza uJehova. Uma uthi usazilile bese kufa wena, wemukeleka kanjani ezulwini ngoba ufe ungamkhonzi uJehova useholidini? Ngoba phela uma ngabe uzilile ungaya esontweni uzothi mawusufuka usungena kanjani esontweni ngoba ufunga ngene esontweni. Kuleli bandla umthetho esiubekelwe ukuthi emva kwezinsuku ezisikhombisa ufelwe, hlambuluka, ubuyele enkonzweni. Amen. Ingilosi yabuye yakhuluma ngomngcwabo wamaNazaretha. Ithi uma amaNazaretha eya emngcwabeni womNazaretha asuke ephelezela ilunga lawo engayile ukuyozila, abantu kumele bazile abantu bomndeni abasondelene nomufi. Lokhu kuxova kwezinto kuyamkhathaza uJehova ngoba nibukeka ninganalo iqiniso lento eniyenzayo. Nihlala ubusuku bonke nisemlindelweni nishumayela ngobuqhawe balomuntu ofile. Nihlabelela ihlabelelo 235 esithi ngingumhambi emhlabeni likhona ekhaya lami. Uma lo mufi bemsebenzela uNkulunkulu kuthunywa ingilosi ukuba imhlangabeze iye naye ezulwini lapho obesebenzela khona. Niyakuzwa lokho? Njengoba esho-ke uShembe kwihlabelelo 49 ethi lapho sengiphuma emasangweni asephakameni mangihlobe ngiphelele. Lokho suke sekungumshado wakhe wokugcina. AmaNazaretha asuke esemshadweni weqhawe labo. Ukuthi umuntu okade esebenzela uNkulunkulu uhlangabezwa kanjani ezulwini, ukuchazile lokho uShembe. Kwihlabelelo 124 uthi uShembe, ngohlabelela ngentokozo emzini oyingcwele, bajabula abahlangabezi bami ngokungena kwami, ngomsinela obongekayo ngingasenabahlobo. Kodwa nina enikwenzayo ukuthi ngosuku lomngcwabo nithwala amaduku niwabhekise emaceleni, nani nibe ngabazilile, kanti akufanele kube njalo. Kufanele nigeze kahle, nihlobe kahle ngengubo yesonto, nihlobe ngezinhloko zenu, nifake iminqwazi, nitshengise ukuthi niphekezela iqhawe lethu. Noma ningavunule kodwa niliphekezele ngomgidi iqhawe lethu. Ithi-ke ingilosi kuyaxake ukuthi umuntu indlela yakhe okade eyisebenzela isobala, bese kuthi uma isidumbu sesikhishwa bese kuthathwa umuntu ongasiyo umNazaretha ezobongela lo muntu ngezibongo zasemhlabeni, esecelelwa nakoyise ukuthi bamemukele, esephathiswa nemikhonzo. Iyabuza-ke ingilosi ithi, kanti lo muntu nisuke nimsaphi? Nisuke nimusa khona emzini wamaNazaretha lapha siya khona, noma nisuke nimusa ezulwini lomndeni?
Niyazi yini ukuthi yonke into osuke uyikhuluma ngomlomo imimoya isuke iyizwa? Niyazi yini ukuthi le nkulumo esuke ikhulunywa ile mindeni iyamhlehlisa umqondisi osuke ethunywe ukuzokuhlangabeza noma ukuzohlangabeza lo muntu umoya wakhe bese uthathwa ile mimoya okade ekhulekelwa kuyo. Ithi-ke ingilosi zonke izinhlangano uma ziphelezela ilunga lazo ziyalihlobela. Pho thina asihlobeli ngani ilunga lenhlangano yethu uma seliphelezelwa liya emzini oyingcwele? Sisindisiwe thina akemana zabeka sonke kugesotha lewela sibate Oh,
Angazi noma amanye amaNazaretha asindisiwe, kodwa thina sindisiwe. Kodwa uJehova akakaze asebenzise igama elithi sindisiwe, singcwele. Amen. Ngoba sihamba ngendlela kaNkulunkulu. Uma ukusindiswa kusho lokho, ushembe ukuthi sisindisiwe. Kodwa ukusindiswa kwethu kwaqala entabeni yaseSinayi. Amen. Ngoba sisindiswe ngokugcina umthetho kaJehova owawuletha la emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Inkosi uSelekeni. Amen.